Kasalalia mainko kapinggiyang court abil kak may tang trailan sa umaw trailan kak pilprong upana nan supplement court masan and kawi o iman kasamok may viewers kan Russia may kan koros may ban patrang upana ranwat ikasamoy kamoy nilimbakan Jesus Christ arumona try ban tawlang na try sawas and ranwat kunong medal trailan kak sawas in court when gingak sa wasay child o kamaray ni child pasang kan koros mag-try bang kini gubana and kapuya may sawasang komi o bil may sawasang may mau child o panog try kapag samat court lapalap court yeyas court manaman seperti sang komunan clockwork kayo sen wiyat kapeng main court sa posano kamelele me koros me mau sambawat hutan warong konong ren kapangay komu pe komu me pasan and mau Sekaping yang pulang ke Timur, sekap kono teranwat, sekap kaping ke Maisam, sapul mau limbak, maka salayang kisan salangkit. Sinsungal pi lekau me koros Maisam, mesem maurgi, kulto sang nan limamu ya pasan pun sapul mau kalangan. Kaping yang mau maurin palingen, mebin kamu bil kainang yang kit pusan kap pilih ubana, sapul mau mimas. Kot mana-mana nane ubana motor wat cerokit megot, sesuatu sekap kuyata, mangene musarau serupania. Karena iman walian dikit koroso baki. Ngayon katin kawait riyay kan koros kit koros may sam tama sa panew ko panen kak mga mararaw may sam en pulwe ni tuan ko pro itatong manaman maran Jesus ipalian kawela komomalang ngayon kan koros may pangya men karam may sam ayay kapakap komiyan sa wasay kit ko song koros may sa panew ko panen kak mga iwan kak sa salamawang kit koros kalangan ni rimet walian kit koros o sa karayir nilang kapay na account sound kamaur Jesus Christ in Jesus name amen. Kalangan ranwat men nagis sa wasakin kacay kasampal pan wikew magcay laptran tao to sang lale may kamelele may sambapon te saulangin sambapon kin kasarawi week magcay kin ko saya Passover the Passover jiraban ta tong gila pen pulay with Easter pwe ki bacon name yo magcay ban ta tong ki Passover pwe utan wasamay rawat trapto sang ya Tami men kawait kin kacay ki rawat pwe ki lalado ranwat tar tapa Mirail men Israel kan kin kasarawi tatakwat sangat may sirban sa pungala emimir ni tar kakit sama ap malawla waramas mautan wewe ki yam maurin tatakwat ya utan mauri o ya kasambalban talen kak kawawi ranin Passover Passover traptaw ya unaniship ni ay so men Israel kan ban mo sang naniship Kaunokot maasan yang rail renale in transi o iriski wani menumarail kan bawa o ni panga imen jalan wewe ke metatawkan kamau riomet ni aso mengenin kama lelmu nim koros me in chao mia ngeno tauli Passover riwasa melapen puloi wat koto sang Passover diamond bombekin patrowan Passover tatawkan kamau wat wiyaw naniship Apay digin meniship koros kamaur kila. Israel kantra me tatong kin chao. Israel kalep me kamaur kila. Tatoko to wiyaw tatok me wiya kokop yaw. Tatong kokop kan koros me chiyang mon. Makituat. Me wiya kokop ang child me miyain chang makalagaliyaw me pan koto. Wen kak sila tiya child maur. Pagkapalakan koros piltan Passover komiyong ay. Rimay me nagis kawait kin ka child numotomot. Yang maurin ranwat ran me the weekend magchay to sang lale weekend magchay kin patrawan Passover puksaraw kawit kin child nan rom silu riyaisak silu magchay laramas koros tibatar o child koros toror lasang linganan court salam ye kot maure child palwar palingen matamataw kakan pilipil kchay koros toror la supplement court limba kong child I mesan salong child nan weekend menakia Gayon ay so maramas tapen wiyata sa pungwat esan sa long trial nan Genesis siralaw silu iratugutuk riyaisakew ni ay so me aramas wiyata tip ifo atam mon araban pakaw siya isang nan motwalo puksaraw maasanime kaunokot kalikawi kinrata kilinman kamela manaman in chao karati o ikalikawi kan rata kilinmano Mebiluya ko kopio men kopang rameuran ya in chama kalagaliyo me ban ko to tarela kay ramas. Pwe ko buksaraw masani nani pruy ralaw tuaw ra tuk kriya sa kriyaw masotro karatinin chao asotro lapapanti. Masotro karatinin chao asotro lapapanti. Arima kayo kasampal nan mokit me Jesus Christ katto wiyan in lopo.
aramas toto lel rano trasai wewe kita akai rail lel rano rakan usik chan kain ko lanin sarawi akai aramas rakamela pui kuyata mga songkan ap resetro dan ale tiang naurin tama inchau ya yang komyongai yang manaman ya salad ya kapaiban inchau makaratir ni lopo riba nagistrayo kiyang child ni aralan ni ay sama Jesus Christ kat sambawat tama katon ya katon bil prong oneta tama wala nan matwal and get eaten kat sunan matwal and get semeni o prong oneta songkan koros wala nan matwal and eaten ni ay sama kat sambawat ekakredi inja isu may managis kawit kin child inja isu may ni oralap may managis kawit kin child may Jesus Christ kakredi ong kami ongai o maktaban wewe kila makidin keredin inja isuot kitaban salatakla uksaraw masani maktaban te kila memelalo ban kasalatan ketala ari nan lukra law triyaw ra dugriya isa keu uksaraw kawit kin child may murin ay with weekeu niya so me ya serbelel I kayo uninjame peini kakredi yang child saraw masani merwala nan tan pasarawi irail circumcise ila serio o inchao kredinan tan pasarawi incha makalakal inchayo me soto tit mi milale itra inchao me ban kak painda paipant kan koros me kitaila ramas paipant ki poi soto song magak painda tai paipant lekin inchayo me makalakal soto tit mi milale Reniai so me inchao kerdiang nantan pas sarawio puksaraw masan ni so me Jesus Christ lauter katlong nantan pas saraw in Jerusalem wasauta I wagiti tebelio me rail we business lale I kawit kin rail me 10% samay tana taniki 10% kapaka 10% kapaka I ain so ma tail kapaka kakeralal tamon silangan court Kilang morning chow ragan tatong in chan man. Le traman magin kap dalong ala kapakap nan mall sarawiyo. Mas lalen katong aramasaman ja samoro kale. Koros kin mimilikiyo. Ikarapan puk saraw masanima. Wikeutra in chow Jesus Christ kakiredier in chow wasaw. Pwede ko sinanan laloy kita kapitiyamuyan. Ungilan girail kan betiyang ermotrail. Pwede yan saw ray toror layo miyanan pumatay. Baik child o court. Kayo unincha me Jesus Christ kakredi ye pita child kotak. Yan so ma child kotak pil prong alal na mo silangan court. A child kapakat pil prong alal na mo silangan court. Kaya unincha me kakredi ni sambawat puksaraw kawit kin child. Nan luk riya sa kriya urat kuduk tayo om nagpaintaro po iwasaw. Meniyay sa mo na pan katlan ni lopo katlong nan matwalin Getsemani. Wasaw and lawlaw wasaw o putawakan kereti tuweta incha nan puksarawin pompe ya putanan puksaraw ya kawit ng time incha makari kereti wasaw I wasaw makayo kasambal pwede I wasaw me peini tatongki amen pilipil en punggila kasantikan koros mukot katin kasanetiyang esotro ititong en pola ni lopo esotro kway tapo en pola ni lopo Sudah sangat makitiyo mawiyawiyang. Peini me pain pulta sang lale. Puen kak tron me kila maur, mayroong kila maur ni lopo. Tame masani nan sapul me lawlaw wasaw. Yet me masani ipa makak akam katkiway sang iya talan lokolokwat. Ariso kay degani sene me ban poita kupurami and wiyawi. Peini me pain voluntarily accept aleta kupuran kodrong nanamaw. Mo nasa ikin kakredin chawasaw atay pilipil kitay laramas kitay pilipil toror lasang linganan court pilipil suat tor magtay wiya pilipil sopung tor pilipil suat atay pilipil sitakakma ranwat salara ta excuse kita kake pilatak tan protong ren court kita kake pilatak tan we kata sopungkan kita kake pilatak tan ale mak sang ren court we gin chaw kretier nan motwalen Getsemani yei pilipil am pilipil o ay pilipil Just cakaker katodo mo silangan court, cakaker uyata ta Pilipil and kalula o walya kapla. Ikara pa na masani kumay koros me menitawen yato, kumay tron betray kila mail mo. E mamasen tosang po ninchayo magpaintar kway pantin atay Pilipil. Atay Pilipil metroror law, pranger kway ta. Kachayil kaker pilata mekot memaw, kom kaker pilata puligitin sanam, kom kaker pilata sopay sang mekot suat, kom kaker pilata mekot makay degang kubran court, kom kaker pilata, kom yan itawen, count Jesus Christ po sampaw, po inchayo paintier atamen Pilipil. Karyawon incha.
Kasilunin cha puksaraw kawit king child me niyay so may Israel toki kalaban Jesus Christ makambahan taroboy nan kayong Peter laut riyaw riyay sa tayo kayong Peter riyaw sa tayo makambahan taroboy puksaraw masa ni lepalipan ni kalaban Jesus Christ yay paina na try somao yay makamaw ila try somao kan tapos silisak tuwa may raymen Rome kunuyang may Jesus maganale kalokolok lopo tapos silisak tuwa inta makeredisang ni kalabaw ima pain tara try somao kan koros ari niyay so magtaler pain lara da somao ni ata may tang Christ ata may tang ran katlong lalata o kaukosan lalata esolar kunong somawan ni merem mier manaman komien talian kau si rodi soma bagi solaran setan poi pantong komi poi pantan koros poi lar ima puksaraw kawit king child iman wata kang child rayo sangnan kolose mamian ng puksarawi kolose ralaw triyaw iratugay sak tayo yetmen puksaraw mase agatin kasorela ni child taropen poi pantakan magunuwang ke child kilang poi pan koros sa pain lar yang agi kosan natpekan ekadun kosorela taulul tarobowat ni ekadun pastang ni lobo ekosorela taulul nakam maitang Christ amun maur solaram paipan setan solaram manaman en koton ala paipan rem kom kage palian kom kage rirati kom kage rintayang ni solaram manaman rem kom solami mitana manaman puegi om sapung koros paipaila Jesus me painla na kom maitang yang mau ira dugdug aisak limau oni lobo Christ katin kosorela manaman ngena kan makakauno manaman katin kasalay Israel ta mon po konsansal po aramas kan na sa mepeini po Israel tier o kalutu Israel la kilang ni lobo ni ay so me inchao kerdin kalapo iyan so me manaman koros kosang renumun chichio ikarban peini masanin nan makay sa kulmaura tugtugay sa kuno tano kumailar ko wasa koros o kalogro nga mao me pan poson en kamaurla pan baptize pan komorla et tau di sang wasawa masani manaman pukat pan yeyang meposon rapan kau sa sang ngay saw resito in tarapan pagi tarapan kaus pokita relutula rapan masan ki masan lig rapan kulpa rail pon me soma pan kelail da pokita poi lar poi panto I kasilunin sa magayo kasampay kabayawanin sa saraw masan yey nalima ko rail pasurang nil nalima ko incha kardinal limao incha makardinal limao kasalayang chay ka ker pro ang alek kapaikan koros makauno ko kapaikan kitailer nan rom ralaw walu rat kay sa gisu puksaraw kasalayang chay wasat me iban watakang chay rawat ko ya kasampalang chay korosen kakwewegi rom ralaw walu rat kay sa gisu rom walu ay sa gisu emasani Puegia trail wiala sabulman Christ, puegia trail wiala sabulma, trail bampil payagi paigan katin nagnagdang sabulma serigan, ok trail ban yang Christ payagi tamakot katin nagnagdang, pumak trail yang Christ ni sabulma lokolo par trail ban yang ni sabulma lingan. Kapaigan koros na puksarawan wayo, emasa ni joint hair. Mewewe trail yang wiya serian soso, trail patron Jesus Christ, yang wiya serian soso. The child got tiger care, Pagme got friend, Kauno Kaka got Kidong child, Intrao Pintar Naldiman, Jesus Christ, Ninchamakarati or a Pintar and per child, Tiger care proto, Wasame Toro Lao, Tiger Prom Proto, Alekapaikan Koros. Tamabook Saroka Wikin child was our child band, Patron Christ, or young, we are Syrian Soso, a comi Macom Waitang Christ, and more come we are Syrian Soso. Kam der maitang nganin taisiwat, kam der maitang ngena kanan ko to pichi kam miya kapal yo so uchar songa. Kam muya supplement court me supplement ki lamo sampa auto pa kan koros. Kam muya supplement court me pen puksaraw masani me polo silver ni sampa supplement court. Ari kam taba ki kam yang an ki manaman pon tipsaw bukat korusia. Ari ka sampalang chai. Ira ka tayo right pas wrong. Ira ka limaw right pas wrong ni alwalwaw nil o intra kerede ni alwalwan Jesus Christ wasati nanan kasampalang tay ipruwaisa gradit kriyaisa pamatagang trial wasa ipruwaisa gradit kriyaisa etme masani Christ katin ritngatang trial wanim kapwe klang aiso me intraw kerede ni alwalwaw ekawit intray wasatan ritngatang trial wanim kapwe Kam kaker katlong nan wanim kapwat.
Ratkeke Riesa, Christ katin Ratnatan trial one him Capueu, Ellen Kamau, Meula was a Sarawio or Parkatam, Ye Kalab. Kana Ula was a Sarawio, Taikoto, Parkatam Samala. Nas nan kate the Merring right go to Poyak Ligan Katam, Meman Ban, Sokolong Masdal and Katam Ban, Mela Rovasau, Nainoron Putakriam and Mela was on Yarakasapungela, Kosanti. Apuk saraw masa ni kitail ko to parkata mo pitalong mo silangan ko. Pagita intao kretier ni alwaluan Jesus Christ I wewen wasat. Ibanagis watagadi. Area mier atail tungal samoro lapalap me apapali 10% and quote. Samoro lapalap manat Jesus Christ. Ima wiyala try samoro. Niyan so me intao kretu saraw masa ni makata mo tresang ko walel pa. Palpasam. Kauno kot lukai kitail matuai sa kau riesa kwalu kumail kager kotore kumail korusia mapangata trola isirba nanane ta samoro korusia kager kotore dam kamalai kumail pagita intau keratier ni alwalwa akas sambalang tailan wewegi I magtail kin kata-kataman na komiyaman me yang tengah-tengah nan sangana bebukat akomiyan wewegi me pai-paila Ikarapan ainso koros puksaraw ikarapan puksaraw masan na ainso koros makmaitan kin ale pelawawat de pilwat maitan kin wiagin men kataman ang komi komte manogela na miar wanim kapwe kom selara na miminan lokolo kom selara na miminan sensuat kom selara na miminan tatro kom kage patroto mon pot ainso koros wasa koros niya ima pwegi intraw kertier ni alwaluaw e paintar ne trail ka kaker sokolongalan wasa sarawio salar punot gumegot I makayo ka sampal chalan wewegi kono wintra puk saraw masan ni merapasurang alin chako ni mangayo nan lepin tata kawai kin trail tayo riyesak silutan ng trailan kanayang trail matamataw ba trail matamataw kung kasaleta mo muna trail mau Thailand kanayang Thailand matamataw. Ikamelele me iye wasa me setan kin kalap torment kin kalap kalituai kamu yung ay nanatamatataw. Kita puno-puno ki kapalakan ta masamasak kapalakan ta masamasak taisuat kita masamasak song kan puno-puno ta. Melel kita ita apa kan no kan. Tami ba na paligi ay panenay tami ban met. Kita kaker an ki pepolo insana mau kan pagabay. Pwegi ewe spike makolong nan the chapun Jesus Christ represent the way punot kan koros magtraigin so bay na newe ran kom selara na punot kumekot kom selara na masamasak mekot kom selara na diminan sangon sangon itait and mekot sangre mun titio kom kager paraparano isi sana mau we kita alin choko koya mer ni chapuyo intau keradier wasau atail matamatau salataklar Tama puk saraw masa ni Israel melga katuwa isa keu Israel kan makin mimi ban sila ban wasala bala pa Israel makapatrowan main court kamu me sontor pa yo sila pa kamu me ban liki kamu mai court ebil kawi king child ma ban kal white child lang luman pil makalagal pil mala we kanan maur pila iso ko sa kun ko sa yaramas nan maur me isa na mau aramas panu ye pung luma maka ban ni nan pepolo isa na mau pokita alin choko Last land, Hirokaisu, Wasamera, ka intra keradia, puksaraw masa ni mesambayo tako tugaw ni, katiyo ni pangapanga, lelmong yungi, intraw kereye isang erwas, kerelasang wasaw. Intra padapat, o intra waitata, koros kerelasang wasaw. Kayong koron siluay sa kono, Jesus masa ni, puksaraw masa ni, polang men koron kan, yatuwe. Kumailasa tuwa na may wiyala 10% quote, o tuwa nenin quote, yakin kat lalamay. Katiyo melel pangapangan Jesus Christ lela mongyongo e prong kamakaleta 10% quote word 10% quote me pampowa kian ngay saraw kaker katsto ko san remi ikarapan sone sa tayo resak silu Jesus masani meman me papongya en kapayatay patangkan samay pan lalala ngayo samay pan katstore o ko san re nan puksarawan wayo at tonglaban play word apait Kau san remi pagita 10% magalagal tar makom tatongir inchaw mainchaw pamagali komitar niyan sa mga isaraw ikot sa ampot na apot ng isaraw pan kau san remi kampakabay kampanin si sanamaw kampanan ki pepol kampanan ki mayaw kampanan ki salada wasa sodol bilibil yei irawat me Jesus mama sa niyang chay nan kapakapo samat makatkat nalang marami isaraw mo yan paita
Kupuramian wiawi samba tueta nalang, kot kat nalang, ebilmen koto kat nanami mongyong ko samba wat. Bebol nalang, bebol remi, ma injan Jesus Christ panta tok niyam no. Ri ni yaralap me menagis. Ibru iralaw day sak silu rat gdeklemau, puksaraw masa niyang chaywasaw, ni ay so me katslong rem, ay naugidi nawew, o yeti nawo, isalar pan may sangu, isalar pan likit mali yugala. Maturiya sa kwalu abit kawit ng child may tan taw lalayuk law sambawat misagla magtay ba wata gadi ipru ay saksilu ra degdeglemao kawit ng child mo wasak koros makampan katlaya ebilbaniang ari riyay kampakaba yi irawat makayo kasampal nan weekend paso ba kay degang tan usik chan ni wala nim sarawi so ka papan chan ni kay degang kitailan kami elapuy kola so ka papan mga debil so mga tama kayo kasambal intawi etatokong komir tesay o matatokong komir ako mabil kawit kimetekan mesay kaleta intaw meron ka kiyang aleta intaw pa pasapangin mekoros miminan intaw pa intaw me paintar komiyong ay kareng at kakakes salata kalaranwat mon silangan ko Armamia somaw rem kaderawi armasen kapakapki intayang ngay south mawado somaw maampoy pan poyla somaw ananer kokola sangu Mamiya punot rem ngenyo mawado punot intayam ngeno makosalaran ano punot pwegi inchaw karatier makamya man magindinta may itipani si romo silangan kot inchaw karatier ni alwalwaw tanak try kage koto tayo parkata mo kay teka na mo inchan Jesus Christ magalagal sarawi kamagalay komentar ituan mo puksaraw kawit ng try iban last yang try liran puksarawi mo na iban kay ralay sa wasan rangon liran puksarawi at pangkosang na Isaiah ralaut Direct sa kwalu Memasani kauno pil masani kumail kodok child ko pamadama si ropugat mentama kumail weichata gilat pamail kan abiban kamagalay kumail da tuela snow mentama pamail kan uyala mai weichata tolula kumail ban potapatala tuela unan si tama kharata child ban potapatala inchao tama karata treban tuela snow inchao makalagal me sota tipeulale inchao me ban kamagalay komita kamagalay yada pagchanga kay ma patrodo mo silangan got sota be kasal de me got riyay kampakabay ima kayo kasampal nan weekend paso pa magtry toto sa ngaklale kitailan tatong din chao nga child maur opil kawait ki rail kan mesay mayauta me mimi traban kanaw to en tatokin mo chichiyo kalangan mo iyay kabagap makawait wat kauno kochen retunga tang amu wasan karong nong yung umuy talingan pukamiyan ka o en gap yalak sana mo mamaw kalangan o kauno kochen kapay komita ni marin Jesus Christ